masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta o ita alawas anapauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Yaya, ayan ti uniform ko. Aping awan ni cabinet ko. Saan kan sama ta naglaba? At dalaang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Anya? Naglaing ka magtan akatulong? Hoy, tapnaan mo. Jack kayat ti mabannog. Iso at Jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, ingka sa pulan ti uniform ko, itamat laang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numala daw ka manan, ijay pagadalan nyo. Hoy! Awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ala, aglisi ka di tagdalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalahas ti kasjay nga ugali na. Ay, inakman la sa pulan ng ti uniforme na. Amangan numala daw manan iti pagadalan da. Oh, apay manan anak ko na staropam, Dorina. At da ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano, masurunak iti dayja katulong mi. Ay, bigat ang masurunak kenkwana. Jakpan na mo, nadagsan ti darak kenkwana. Ay, di pa'y lakat ngamin papanawan damami kan dadi iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Ada ka di madi nga inaramid kan kanina na dali? Awan madkit di. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? No awan madgayam madi nga aramidan kan kanina na dali. Di mo nga rod pakpakitaan iti sana na sayaat. Maditi kasta, friend. Anya? Taday-jay ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagak laang ti biddot mo. Ngam, ala, saan kan nga misud? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka dito umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka pa'y lakanyak? Naglawaan matitabangir alamisaan? Ay, anya ka ka di, Dorina? Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman ak, Charis. Ala, da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigidan tayo amangal daw, tapno naragragsak matlaang. Sana bale, agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At iti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala, idi somon tapanawan na kun dito eh. Diyak kaya't amakit-kita ti panagropropam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanyak. Awan matdakas ngar aramidak kan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakit-kita iti panagropropam. Iso panawan na kun ditoy. Pasensya kan, Dorina. Sige nga rod, panawan kan ditoy. Ayaban naklat ta, no ad na masapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko na makikita ka. Dorina, iha. Mabalinta ka di tagsarita. Adda na patag na ibagakan ka. Anya day jay, mami? Ibagayon. Gaputa dapay homework ko. Pudno ka di, apinabain naman ni Yayam adali itay. Anya? Apay, nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saan na masapol nga agipulong kanya? Tado nang idanon kanya kitikas di nga inaramid mo. Mami. Apay, anya ka di launay ti pagkaskas taam, anak ko. Saan na nasaya at tikas di atratom kankwana? Saan ka apinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwam ti kasta agalad mo. Pasensya kayon, mami. Bayan nyo, baliwa kon ti madi at trato kaniyaya dali. Rumbang lang,
Gaputa iso tinangay-aywan kada kayo kan ni ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo ang naimbaganakam kan kuana. Tandaanam kumadayta, Dorina, iha. Juan, Mami? Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidali ang babaunin tayo. Wanamado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimat si anak tabal baliwan ng tima di atrato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya ti kasdi nga ugali ti anak ta? Isu amasapo la baliwan na. Rumbang laang. Kan saan kumatlaang nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, ngam apay arumwar ka pay laang. Awan bibiyang mo? Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni Mami. Ad-addapay akagura ka, gaputan nagipulong ka king kuana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't anagipulong kin ni Mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngam saan ko nga impulong. Patyan na ko. Huston! Jak kayat adenggan ka nyaman nga ibagam? Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak namin kan ka. Kunamat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka ni dayta? Apay nga uray rabrabiin, katrimor ka pay laang. Masurunang ngamin ka ni Mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Dayjay kit din ababaw ng laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali, so ngay nung tan na ka? Wan, kat nagipulong dayjay ababaunan ka ni Mami. Kat siya tinungtan ni Mami. Buisit kon, mas napatpatagsamot dan dayjay akatulong ngam iti siyak mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingput mat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti dayjay akatulong. Charis, bayang pay lang day ta abanak. Sige, aginom takit di. Tapno malipatak ti parikot ko. Anya? Ay pangaasim, friend, ha? Di ka manan agbartag. Abangan kit di numay sagmak ka numasubra manan ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina saan ang nagpakpakada. Ang mga nadada ka sa mapasamang kankwana. Nang runa katrabiin. Baybay ang pailaan ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanyak, isokas jay. Bayam, tapno saan amarwam. Jak kaya ti kinatangkan ti ulo na. Tangsetan nakakit din. Gapukano ta may sakalaang akatulong. Madam, di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, Papa. Anya ti parikutyo. Rimuerte kapsat mo, katrabiin. Madanaganak, gaputa mga no adadagas ang mapasamag kan kuana. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Ay, sapay kumaat, awan dakas ang mapasamakan kwa na, dadi. Luapay mo't ngamin akas jay ti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kasdi nga ugali ti kapsat mo, ha? Dadi, namnamaan nyo dayta. Sana ka tumulad kan kwa na, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputad da kalatakat kadwak. Ang paghayam ta, Dorina, isungadak ita. Gamsaan akayat asawanday ta nga ayunak ti panagbartag mo. Umay kakitin, agawit ta. Ang mga numadandanagan ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan ka niya?
gaputa sa andak nga ipatpatag. At adda na patpatag kadakwada day di akatulong, ngam iti siya nga anak da. At to'y ti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Iti sumlata ditan kat panawan na kundi to'y. Kagurkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami. Anya, ngam apay matan apabasulan nak. Awan mat madingar aramidek. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanyak. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko mamot, Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga nagpuskol mo, di pa nagrupropa man niya. Apay ko ma, abagbagaan na. Idinto takatulong kalaang, aber? Gaputa na patag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw awir kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagam. Panawan nakit din dito'y. Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya, Alaka manang Dorina. Pinagsasawamot man ni Yaya dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan nakilangan mo kan kuana. Uri ka di ka? Kat day jay akatulong ti isakit mo? Gaputa si kati makita kang adabidot na, manang. Anya? Sige lang! Pag may saan dakon. Dakas lata di pa nagkikita yung kanyak. Sige, ingka nagipulong ka damami kan dani. Total, kastamat ti pagalis tuam, kaya gipulong. Dali, mabalin ka din nga itimplaan nak pa itigatas, sakbay amaturog ka. Mabalin, madam. Mabiit laeng. Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampong, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, saan anasaya at ipagpakita ni Dorina kan ni Dali akatulong da. Isu akanayon akasarita ni Dina ni Dorina nga anak na. Asaan anasaya at tikasjay nga ipagpakita na. Gapu iti dayta, kanayon nga agsagit tinakam ni Dorina. Gapu ta ipagarop na, apag may saan dadaytoy. Iti may sa arabii, agpatimpla kuman ni Dina iti gatas kan ni Dali, ngam naklaat iti nakita na. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dali, pangaasim tasong batan nak. Kayat mo ka din ti pumanaw? Iso anak kaimpake kan? Anya ka din day taas sa ludsud yu, madam. Dalusakla ang ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawus ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kulaklakit din no panawan na kamin. Kapoy tinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano sakti kasday nga ugali na, madam. Iso at ikay madanagan. Sa anak to ang pumanaw dito yung mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Kan may sa, dakkel unay ti utang ko anaimbag anakam kada kayo. Arig na utang ko tibiyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit laang, madam. Itimplaan kayo iti gatas. Tapno alalisto kayo ang makaturog.
Naimbagabigat mo. Best friend dyan. Nagwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot, Daniel. Ngam, una yun. Pati rayukan nagsamanan. Di kagdanag. Ilibre ka inton madamdamay jay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko ken ka best friend. Saan ka naimot? Ayam, puwera nga o. Ha? Talaga mat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi di kabsat mo. Amasilwan ti subsub na. Ha? Ala ka nga, Daniel. Ha? Di ka di man ang Dorina, di pang pangagam? Saan mo, Charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manin ti nakita, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangasim. Saan ka kumamana na makiapa? Umay kakit din, pumanaw tan dito eh. Pangasim kumama ng Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. E dinto tawan mo't lang panangisakit mo kanyak. Isa apay pa'y anak latan. Ikak iti pagnakman day ti kaadalam abastos. Yeah! Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka, Dorina. Tanusaan, amangan no tinutupan kan. Kat! Anya kumano babae ak? Saan ka kabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan magpapada tayo amadaksan no kastalaeng. Ay, awan bibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapas-pasagitan ah? Pangasyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka, Dorina. Kaya't na ka makasarita ka ni Daddy. Ita, sungbatam amin asaludsuden mikan ka. kaya't konti agina na, Daddy. Pangaasiyo. Inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tikas-as kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dito pagsardangan da kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay ha? Amado, May anak laeng di na. Agbalbalinin na bastos da ito'y nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugalin. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pagkawanin dak, Daddy. Mami, sa anak ton amakiap-apay di pagadalan. Rumbang lang. Tanu ulitem pa'y ti inuubing nga aramid mo. Pagsardangan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kada kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasanun no makik-out kay di pagadalan nyo? Kaya't mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan ton maulit? Yaya Dali, apang agsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay jayan da mami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan na. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siyaw ti langana. Ha? Tumartaraigin matdagiti luwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masya nakitilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang naka. Rumbang lang. Gapo tay paypaysok ti mang pasardeng kenkwa nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapula matubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot lang ti pakaisagmakan na. sapay ko mga rod. Tapag nakman ng tikas diyan na pasama. Kat saan nanton nga ulitan ti makiapa. Sapay la kumatakas ta. Mala, ikakitain no nakaluto ni Dali ti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakalutong agpayson. At ti Diyos, Madam Alma, uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina.
Agyamanak, Dali. Oh, nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Huwag, madam. Sige nga rod, panawan kayo pa'y ditoy. Urayan nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laang, Dali. Amok nga ano pa'y dagitinasken nga aramidem. At iti meriendayo, madam, idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, madam, panawan kayo pa'y ditoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos day takatulong yo, Dina. Sana pimambanaw. Wen nga rod, mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kami nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadag iti umbing. Ken talaga nga imbilang namutan nga anak dagiti anak yo. Wen, kat day ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga mapagtalkan, kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, huwag kaya, mare. Matuloy ka diti meeting tayo inton umay a Domingo. Awan, mare. Iso day ti ginagarak. Umay ko'y bagakan ka, tapno saan mo malipatan. Agyamanak nga rod no kasta, mare Alma. Agkita tanto lang nga rod ni Jay. Sapay la kuma, tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Uwen nga rod. Gamno ita, saan tapay la panunutan day ta abanag. Agrubwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon, mare. Yaya, Dali, nakita ka rin mo arda mamakat ti gayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagita dagiti kaus ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarat inton bigat. Darasam! Rina, hapaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kaus mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana oh. Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamom? Uwan, sige ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanagan. Saan ang agreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputa awan karbanga. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga ta nagdagsan tirik na nito rin na kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panangkuna. Yaya, Dali. Ha? Agsangsangit ka? Nabannog ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Aginana ka? Ay, saan dyan? Saan ka nabannog? Ay, wan gayam. Apay nga inasit kanak. At ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka namin nga agsangsangit ka. Iso nga'y nasitgan ka. Ay na, di naglatan ikaskaso, barok. Uwan, nalabit abannog ko laang. Iso akla at na nagsakit ti ulok. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, podno ka ti dayta, dyan. Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadi yo. Mami. Masapul la kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul la baliwan na tikas diyang ugali na. Wen, dyan iho. Dimi kayat nga dasan tayo apagkikinaawatan ditoy. Gaputa saanen asabsabali ni Yaya yu adali. Imbilang na kayo meten kas pamilyana. Amok dayta, Mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanen anasaya at tikas jay nga aramiden na. Gabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay lang, restaurant. Uminom takit di. Agbartot ta. Saan kumakas na ti aramidang friend? Ipakitam kit di anasaya at ka. Tapno
no saan da ka nga ungtan. Umay kan, agawin kan. Itulod ka ni Jabalayo. Saan? Diyak kaya? No di na kaya't akaduangan dito. Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay ka, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan, Ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan ka no pa'y nga rod kung naniyaya yu adali. Ay, madandana kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. No apay mo't ngamin nga awan dangdanggan ni Manang. Kanayon na akontraan, no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti malaan na, mami? Ay naiho, Jack amuno asino ti immalaan di kabsat mo. Ang pada kami mo't anasingpot ka ni daddy yo. Ay, mabitaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kayat ko pa iti aginom iti anak. Kayat ko pa iti uminom. Apay aya nagbartag ka iha. Anya ka nila unay di pagkaskastaan. Janice, agsumblita iti bar. Kayat ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalabdan ti panagbartik ni Dorina. Iso ngayon tulod kon dito'y balayo. Madanaganak namin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman ang paikit di. Gaputain tulod mo ti anak ko. Ama dyan, umay ka man, iho. Tulungan na kamang isarap iti kapsat mo, iti silid na. Agbaliw nga tatirik na ni Dorina kanina nadali akatulong da. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, naklaat ni Nana Dina. Gaputan nakita na nga engkarga ni Nana Dali, dagiti kaus na iti maleta. Iti sabali abangir, nakaungat ni Don Amado. Gaputan nagbalinan abastos, ti panagsasao ni Dorina, kadakwada. Isuan na ibaga ti Don. Asaan dalang na pagadalan da itoy. No kanayon matlaeng, ti pan nakiapapa na. Gapu iti dayta, nagbartak manan ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Janice, agsubli tayo jay bar. Kayat ko pa iti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalabdan ti panagbartak ni Dorina. Iso ngayon tulod kon dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman nagpaikit di. Gaputain tulod mo di anak ko diti balay. Dyan, iho. Umay ka. Tulungan na kamang isarak iti kapsat mo, iti silid na. Good, mami. Umay kan Manang Dorina. Kumpot ka kanyak. Bayan ka. Tapno saan ka matumba. Kayat ko pa iti uminom. Nasakit, tinak. Kam ko ka ni Daddy. Sanak nga ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang kami nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso nga isursuro da kay tinasayaat. Ala, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan alabartag. Anya nga tatyaramidin tayo ti dayja at tao. Kasano a disiplinahan, katawan matdengdenggan na pamagbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? Patsyak magbaliw tumutlaang ti anak na.
Kaasimot no sumuko tamang koreher kan kuana. Nga man niya nga ro tirumbang nga ramidan ta. Wenno, ipantalangan ni di Amerika, tabarang agnakam no mayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kag dayta tinasayaat nga aramidan ta. Adya ti amo tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ngam, ipalubos nga ta ni Dali, nga yadayuta dito'y Pilipinas ni Dorina. Panagkunakat kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kuana ti rason, no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga Rod, padasan ta kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay magtandi kastoy. Nagsakit ti ulok. Oh, at ti kape, Dorina. Agkape ka. Tapno maika ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Sika manan? Awan la ka din ti sabali a rupa makitak ita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton di makaamo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat sika lang ti mabalin a katulong mi ditoy? Ado pa'y dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayong ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin. Jakon kayat a makita ti panagrupropam. Nagsakit matan ti pa nagsasaom, Dorina. Ngamala, pumanaw aklaang ano day tati pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti papanaw mo? Saan ka alapdan no daytat ipagarok mo? Talaga ka di mo mapaliwan ti kastang ugaling, Dorina. Daddy, da kayo gayam dita? Nangag ko ti panagsasaom kinitali. Apay ka ti nagdagsan tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan anaragsak no daak dito'y balayo. Iso anasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw kan ka dito'y balay? Gaputan na surukan na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta ababaunan ngam iti siyak, Daddy. Lukas tamot lang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot lang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam langan ti papan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangig mo. Ipanda ka ni di Amerika, katijay kan nga agadal. Anya? Nga maapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wanusan, masapul nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan ka pa'y lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti bidot nga aramidam. Anya? Dayta ka timadi ka da kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Di yu pa'y damagan, no anya ti marikriknak. Mapan ka pa'y lang iti Amerika, tapno agnagam ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka da kayo dayto akatulong nga mitisyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti daytoy asaritaan. Agnagam kan, tapno saan ka kanayon ang maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Agtalawak do ti balay. No ipilit yu ti kayat yu, Daddy. Dina, apay akal lahat nga inawis nak dito'y restaurant. Adda ka di parikot? Adda, Manoy. Pagparparikotan mi una yun ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pangmagbaga. Sapay ka na yun ani Dali ti pagpupudutan na. Anya, apay matakas ta. Saan mi amaawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo na makaawat.
Natangkan una yun ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saanan nga agsubli. Sigurado asan ang maawat ti konsensya no kasta bilang ti mapasama. Kat, anya nga ron ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jay ti aramidan na. Saan, Mari Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaangan ni Dorina iti Amerika. Parang makapagpanunot iti lasaya, numaya dayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday ta ti solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madingaw gali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y latan. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mari. Bayam tay bagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, barok. Katagyaman na gaputa magustom ti pan nakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talagamot ngamin ang nadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos, gaputa susweldoan dakpet. Ar-aramidak dagiti pagrebengak, tasaan kat amasango dagiti dadakelyo. Malakit din, alaamon ti balon mo tamapankan, amangan numaladaw ka. Agur urayan ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitat ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita. Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamang isaganak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adtoy, madam. Agyaman ak, Dali. Ay, tabang aran akpay nga iminom iti nalamis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ka ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga... Saan, madam? Amangan no at aguraan nak, numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang. Aramidan nyo ti amuyo ang makapasayaat kan kuana. Gaputada kayo ti dadakkel na. Sigurado ka. Uwan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasayaat kan kuana ti anyaman nga aramidan nyo. Agyaman ak nga rod no kasta, Dali. Talaga nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo latta asardangan abagbagan? Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na ti madi nga ugali na. Jan! Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Pagkatam dagiti ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo iti selet ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan may sa, at dapay ngamin araramidag. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tatong taon ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido konting ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Ha? Bumawiakan ka. Gaputa ka
kanayon dak nga ong tandamami kan daddy. Ah? Ala, dara sa mapagkatan dagiti ginatgatang ko. Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing kakadingam iti siya. Ha? Si kakaditi amo iti daytoy a pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong ka laang. Nawata! Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Una yun, di kasya a panagsasaon ni Dorina. Ibaga na latati kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. Mayatiisa mo, ha? Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamangtan kadamami kan daddy. Maaramid ko mati kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dahi abakat dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, aber? Basta, ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka mauawatan. Imbis kit di nga concentrate kay ti panagadal mo, saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, day ti nga ro ti pakaragsakak? Isu nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputawan matla ang ti maaramidan da. Ay, hijak mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumragtan iti sumaruno a klase tayo tapno santa maladaw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan may sa, anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pa'y. Anya ka ka di Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mat matingar aramidan na kan ka. Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalas tiro pa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Ur-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni Jan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Hangam, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabalin nyo pagyanan ditoy. Yung pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alang arod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Amang ano sabwagan nakmanan iti pulbos. Nita. Nagkalma ka kumandorina. Baybay amon a pumanaw ni Daniel. No talaga saan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadal yu adwa, Jan, Dorina? Saan kayo kadi amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglayingak to pa ija school. Sa anak mo't kit di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, ang auresan na siya ti kalaingan ije school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ni Giskulyo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro kay tinasayaat. Anya? Paspasagidan dak ka di manin, daddy? Dorina, iha. Sana kasta ti kayat asaon ni Daddy, iti dayta na ibagana iti kabsat mo. Ala, mangan tayo pay. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. At da kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di ti panagsarita tayo, daddy, mami. Makaturturo kak ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y tadenggam dagiti ibagami ka ni Daddy. Nakatugaw ako, mami. Ibaga yun, no? Anya ti kayat yung ibaga. Ulitag nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit di Amerika. Ijay kan nga agadal. Anya? Talaga ka di nga ipilit yun dito, daddy? Jak kayat ti mapanijay. Jak
Kaya timaya tayo kada kayo. Ngamday tati pangadang mi ka ni daddy mi iha. San abale? Agsublikan to ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyag asaan da ka baybayan. Si kapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. No kumatasan na natangkan ti ulom, adayo kuma mapanunot mi kini mamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga sandak nga iba't patag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Oh, Nalapit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidan tati kastoy. Nangag ko ti panagsasarita yu kada Dorina, madam. Dali. Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu amapan ijay Amerika. Saan mo't siguro? Sapay la kuma. Tamaawatan na ti rason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka. Apay a pinaayaban na ka. Charis, jak tinamnama da itoy. Oh, apay ka diya kas langham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaga Ad na nakaungat nagdadadi kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak mo niya ti parikot. Saan naggayam ang makapagturpo city high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, kastauna iti bartak ni Dorina, iso nga intulod da ito ni Charis, iti balayda, iti sabali abangir, napanunot ng iti agasawa nga amado kandina, nga ipandala nga ni Amerika ni Dorina, gapo iti saan anasayaat, nga ugali iti balasang, gapo iti dayta, ad-addan ang nagaramid ni Dorina iti saan anasayaat, iti babaunanda, ijay matpagadalan, nagdanag ni Dorina, gapo itinaamuan na. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, ado ti pagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, idi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti ng aramid mo. Diya kaya ti agbati dito high school. Kaya't ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagam laangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diya ka mano kasano ti panangibagak kadakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapoy di pagadalan. Saan ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kaya ti aglisi. Kung taran ka langan. Ay, sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam, malaman, ng rumor ka pa'y laang, sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan numakaungat manan kan kanidadi. Di nakpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, grabiin.
Amangan no adadakas ama pasamakan ka, nurumwar ka pailaang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kaya't apadong paran kalangan. Anya, talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod, aglisi akon, no talaga asaan ka malapdan. Agan-anad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Ha, manaktak ka iti pagnak. Agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang ga umatendar, iti kasangay ti may sagayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko, may papan iti anak ko. Oh, wen ngagpaiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed, ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na kayat ti mapan iti Amerika tapno agadal? Di na kano kayat ti mayadayo. Kat, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunag, saan aday ta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no at-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anya nga ti rumbang amaaramid may papan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday ta abanag ka ni Pari Amado. Panagkunag, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay, Mare. Padasag tumanon nga ibagaday ta ka ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayo, sakbay nga agawid ha. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya ta si mangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho. Rimwar ni manang Dorina, katintugot na pa'y ti kotse. Anya, linapdam ko maa. Amangan numapan man na nagbartag, kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Namjak na lapdan. Gaputa ko na namat ngamin apadong paran nak no sa anak nga glise. Anya, oh, apay mo to na nagbali na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na. Madanagan akmat lang iti kapsat ko, mami. Amangan no adang agpaysudakas ama pasamak kan kuana, no agmaneho anabartag. Bayam, padasap nga awagan iti cellphone na. Barang sungbatan na. Pangaasim ko, Dorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamakan ka. Anya? Charis, di ka kadi madanagan. Awan to tidakas ang mapasama kanya. Gaputan na laing nga kagmaneho, nga oray na kainumak. Isungarod nga data ita ditoy, tapno ag-enjoy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadagiti dadakkel mo, tinaamuam itay ija school? Di saan mo pa nagturpos, ti kayat ko asawan. Dayta nga rot ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagat. Sigurado nga at nga ung tandak no maamuan dati maipapan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang tagparikot. Lipatan tapay lang dayta. Aginom takit di. Tapno malipatak tinadagsan a parikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di, Amado. Kas kamot na maururama nun. Kitayam da ito'y nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anyamin ay ati ko na tinag-text. Apay ang makaungungot ka. Basaam ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapantakan o iti pagadalan da. Ha? Apay ka no? Ang mga numaipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no ang mapantay jay,
Gapo ta ipalawag da, no apay asaan pay a makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya, ang apay. Apay asa na makaturpos itatawan ni Dorina. Ti amok kat agad adal mo't anaimbag. Mapantay ton bigat. Masapul ama amuanta, no apay asa na makaturpos ni Dorina. Talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay may kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agidasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulangan. Inasitgan ka. Gaputada kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya, nga maapay. Agad adal mo't saan ka di? Kasta ti amo tayo amin. Gamaamuan tayon to tipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasamak. Anya, no bilang pudno ti atap ko. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumarak din na. Inaksukunan ni Dorina iti bar. Anya, ang sa dino abar? Iti may sa bar iti sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis, ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Saanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mitlang agpaiso, no adda kadwam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantan, Dali. Masapul amayawid ta ni Dorina, gaputarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusak. Nagbayad ti kastoy abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kung kumpormi man ang di bagbagham, Dorina. Gusto kit di dayta na pa nagbarbartek mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy ta kit di. Umay ka man langan, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka naman pa nagsala? Umay ka kit din, agawid tan. Ay, dyan kayat. Dito ito pa'y laan. Nakayat ko ba itag bartag? Sir, dagijay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti day japan na. Umay ka, asit gantay da. Wan, sir. Charis, agorder ka pa iti mainom. Naibusan ni Arak. Dorina, adda dadadin. Una yan ti kasta alangam, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Dani, sabay nga adda kayo ditoy. Kasano anaamuan nyo nga adda kami ditoy? Sana nanas ka na mamuam no kasano anamuak. Ala, tumakder ka ditan tagawid tayo. Diyak kayat kagawid. Kayat ko pa'y kag-enjoy. Bay-bay andak pa'y laang ditoy. Sana bali. Adamat ni Charis akadwak ditoy. Saan kumanatangkan ti ulom, Dorina? Ala, agawid tayon. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kapsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi ngay naramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kapsat mo. Gaputan na bartekan. Iso na saysaya at laangan ang mapandasukunan. Eh, unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin mat kan anatangkan ti ulo na ita. Huwag nga rod, iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Eh,
Mami, itala ang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan anak kitak. Ti anya, iho. Nakitak ngamin ni Jessie Lidjukan ni Daddy. Di may isang adoption paper. Ha? Nakitam ti adoption paper? Awon, Mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko kay ti dayjay. Amok asaan atong palbiyag ang mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Ta isalaysay ko ti amin kan ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak madlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapoy iti sitwasyon ko. Isungag pa kada ako. Dali, saan da ka mat apapapanawan dito'y balay? Kan may sa dino matlaang ti papanam. Amumimat nga awanen pamilya mapagawitan. Wan mat namin dali. Dito'y kayo iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo? Kat ipalubos ko nga ang punan nyo ti pasngay ko. Agyaman kami unay, Dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel na. Husto ti ko na ni Amado, Dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak kan ayat. At na kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ang masakbayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan, iho. Kat impatagmi ni manang mo, kas pudpud no nga anak mi kan ni dadim. Kas tagaya, Mami. Ngam sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuana? Mangnamnama kami, nga agbaliw tumatlaeng ti kapsat mo. Sige. Sumurot kan kada dadim, Dorina. Kaya't kumatan ti agawi. Anya, ngam diyang pa'y kayat ti agawi, Charis. No, tinangon kayat akaduan ditoy. Panawan maklatan. Tumakder ka ditan kunak. Ala, agtungpal kan, tapno makaawit tayon. Pangaasim ko, Mamut Dorina. Tungpalom ni dadim. Agawit tayon, gaputarabiin. Taas sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit Dali? May sakalaang ababaw nan. Isungawan karbang ang amang mandar kanya! Talaga bastos kan, Dorina. Ala, agawit tayon. Di mo urayan ang maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di ka nagpaguyod. At datayon dito ikit ti kalsada. No nagadayon tumot nga mintayan ti bakante aparadaan. Ay, diyak pa'y kayat ti agawid ko na! Hoy, Dorina! Di ka taray! Dali! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas,
Namuan ni Dorina asan ang makaturpos iti high school. Kat inawis namanan ni Charis tapno ang inom. Tapno mailiwliwag na ti parigot na. Namuan nga ron ti dadakkel na. Isuan nagungat ti don. Iti panangsukon dadun amado ken nanadali ken ni Dorina iti bar. Timmaray ti balasang nga imadayo. Kat dagus met asinaruno ni nanadali. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ampon, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Jack, may kaya tiyaga! Dorina! Ha! Dali! Oh, natumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga katagos ni Dina. Ipakamok tinapasamak. Anya tinapasamak, Amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamag. Ngam na tumpar ni Dali gapo iti panang surot na kini Dorina. Iti nagtaray. Gapo ta di na kayat ti agawid. Anya? Ngam, adan iti balay ni Dorina itay. Kaslaawan amo na iti napasamak. Nalabit nga awan. Gapo ta nagpartak ti panagtaray na. Kat, kumusta ka no ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor na. Isuadyak pa'y amuno anya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan na napakaruan. Kaasimot no bilang. Oh, at daytan ti doktor na. Oh my God. Kasarita ta. Tamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplahan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape ken armusar? Anya? Taapay? Ikan niya aga po? Ha? Saan mo kadi nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kitin no apay nga awan da dya bakat Dali ita diti balay. Nadumpar iti kutsi di rabi eh. Anya? Ay ngam, kasano? Di mo kadi malagip. Nadumpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na ken ka iti panagtaray mo iti kalsada. Anya? Kasano da ito yan, Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibaga ka ni Dorina. Amang ano kayat na mo tagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Wen Amado, barang umanugot nga isunti ag donar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga ta ang kasto iti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kaslang amin basol ko ti kasdya na pasamakan ko ana. Mapanak ko may ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaas, tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka ding agsarita ta. mami, diyak mo't nagayatan ti kasdya na pasamak. Dusang da ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali. Gapu kanya. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di, ti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapoy ti kasjay, anapasamak kan kwa na. Oh, wan, mami. Ngam, kasano? Ha? Agpaiso, iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kwa na. Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdonar iti dara. Para ka ni Yaya Dali. Kumusta ni Dali, Maridina? Kaya't kumatabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, mare. Ngam napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagkasagana ako. Intayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kadamari almarum war ti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno maeksamin mo dan ni Dorina. Kat makapagdunaran iti dara.
Amado, kita ang dagitagi na. Agpadada nakaturog. Panagkunam ka di. Kat masapol nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Jakam mo, Amado. Ang san tayo pala ang panunutan itadayta. Tinapatag, makalasat ni Dali iti paggad. Sabagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingkamatagin na. Tapno saan ka maurnungan iti puyat kan bannog. Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdunar ni manang mo aduri na iti dara. Talaga gayam nga ginada. Tagpada ti tipo ti darada. Amumon ti kinapudno. Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. Ano pa'y kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kapsat mo? Kan saan mo pa'y lang nga dakdakamatin ti may papaniti daytoy kankwana? Di kay madanagan, Daddy. Saan to nga agbaliw ti panakilangan ko ni Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na kabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alang Rod, taginan na agpay. Kalpasan na, mapanak iti opisina. Sige nga Rod, Daddy. Tay nakagpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ag ka ni Mang Karding. Ay, sige man nga Rod, iho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit ti bagbaki. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip ti napasamak. Wan, malagip kon, madam. Nadung parak iti kotse, iti kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka ni man. Di ka madanagan, Dali. Saan anan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw ka nagsasao? Agin anakakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mo't dito'y apay ko. Nagdunar iti dara para kan ka. Iso nga adda ita ditoy. Kastag ayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mo't ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakaruan ka di, iti pan nakadungpar na. Medyo, Manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kan ni Manang Dorina. Naimbag man tayo manugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Un nga Rod. Napanunod na siguro. Abasol na tikas di napasamak ka ni Yaya Dali. Iso ngay manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akasta. Mala, mangan tayo nga rodan. Ta sumreg tayon iti sumaruno nga subject tayo. Ha? Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangit kamangkit kita kini Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amuti kinapudno may paman kanya. Dali. Ngam okay lang ang kanyak dayta, madam. Gaputa amok no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspudpud no nga anak yo. Dali. Panagkunak kat panawanan tapno ipudno tayo ti amin kan kuana. Padyak amaawatan na dayta. Saanan, madam? Ang mga no at aguraan lang. Numaamuan
Awan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Ang papigsa hindi. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti day taabanag. Inton makaruwar kan dito yung ospital. Mami, agawid akon. Inak agina na iti balay. Orayan akon iha. Agidantan nga gawid. Umaymot ni dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa'y lang amin, aging gaita. Talaga kasta iha. Mangan kanto kadagiti nasusustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod apigsam. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kaslagit din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kunkwana amadi. Kasanon, no adadag sa mapasama kunkwana gapu kanyak. Di pa'y kat tungpal biyag ama konkonsensyaak. Dorina, Ah, ato'y ti prutas iha. Ala, mangan ka, tapno daras ka ang makapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. agyamanak, mami. Ang ba, apay nga da ka pailaan dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko lang tagtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amamuak. Awan pang panunutat, mami. Sige. Kanak to intedyo aprutas. Kat inakon maturog. Da kayo kit di rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adon ti puyat yo manipod aday di ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ang itayan, iha. Mapanak tumutla ang ijainton madamdama. Sublatak ni dadim. Nakapsot ngamin ni dadim iti puyat. Ay. Pero huy, sumat ngamin day di ay Yaya Dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di manen isakit day di agbabaunan. Uri nagdunarak iti dara. Saan na kaya't asawan nga agbaliwan di panakilangan ko kenkwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Naginan na kumapailhaing. Urayin ton bigatin ang mapanidya pagadalan. Saanan ang mapanidya pagadalan? Gaputa saan matlaang ang makaturpos. Awan gayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na amis mo kanyak. Naggapo ako ni di pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak ditoy. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Daytay danda ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Anya. Unay inti pa ng lukloko na kadatayo. Wen nga rod. Ngam sapay lako ma. Tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay la ko matakas ta. Ala, umaykan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay. Tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita. Hanggang nagkutong kamatan. Apay nga yakim mo tong kamatan. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manan ni manang mo. Basit labanag. Yung pakasurunan na aminan. Baybay amlatan. Siya kung ti agkit-kit daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din. Sumrektan ti ta classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno a subjekta. Nasaya tada kan Dorina. Kaya't kakasarita. Anya ka diti ibagayo, Daddy. Ibagam kanyak ti pudno. May papaniti anya, Daddy.
Apay asaan ka makaturpos itaatawan? Ha? Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Kasano nga tang ipalawag ni Dorina, ti maipapan iti damdamagan, ti amana. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas, anapaulwan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Di masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas, anapaulwan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sumungbat ka, Dorina. Apay asaan ka makaturpos? Kuang amin, Daddy. Marigata na kadagiti subjects ko. Iso na bagsakak. Ulbod! Daddy, kita lang ang pinugkawan na kakastoy. Gaputag lablabas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impaay mikan kaakinanamay. Daddy, pagkawanan da ko ma. Ikarik, say-saya ato kung tiagadal. Ikanda kumapa iti may sagun daway. Jak pamunuan niya ti pagaka. Ngamkas la na pukawan ti panagtalagkukan ka, Dorina. Welcome home, Dali. Umay ka. Asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa. Asibayan ka lata. Ang mga lumatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaang. Agawaam kiti tagpaimbag, Yaya Dali. Adun da kiti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di. Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, Mami. Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo, no apay ang napasamak ti kasta kan kuana? Dorina, Di ka madalagan, Dorina. Apa man ang makapapigsaak. Pumanawak tun dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Naimbutan mo. Sige, kat orayik day tangal daw. Gaputa agrampakak to. Mami, nakita ngagsangsangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. pinabainan man ni manang mo ni Yayam adali. Kat da ita tinagsakitan tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Ay, Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahi ti mamagbaliw ka ni manang. Kasta nga ta iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kwa na, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, Mami. Diyak mo't di maibaga. Noon yan to at talaga ti agbalin na resulta na. Luwi punno yun kan ni manang, ti maipapan iti kinatao na. Pasensya kan Dina. Daladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laeng, Mari Alma. Katagyaman aktay may kaita dito restaurant. Mare. Basta si ka. Ang maapay ka di. Anya ka di manen ti parikot. Nakarwaran ni Dali di ospital idi Kalman. Di nasayaan. Adda ka di parikot. May papan iti dayta. Nagsublimanan ti madi atrato ni Dorina ka ni Dali. Ti mismo nga inana. Anya. Wan Mare,
Iso pang panunuto kon nga ipudno kan kuana ti amin. Ang anya ti ko na ni Dali, may papani iti dayta. No mabalbalin, di na kayat nga ibaga. Gaputa amangan kanuno ad-addan to aguraan ni Dorina. Panag ko na kat itan ti panawid. Tapno ipudnuyo ti amin kan ni Dorina. Anya ti amo tayo. Amangan kit di no dayta ti pagbaliwan ti ugali na. Kas tanga-tangag mayso. Sana kasigurado. Ngam nasaysaya atin ang maamuan na ti kinapudno. Gaputa, nataengan mo tan. Karbangan namot ang maamuan ti pudno a kinatao na. Jakpay kayat, madam. Amangan no ad-addan aguraan na. Amangan no damagan na no apay nga inaramid ko ti kasjay kan kuana. Ipalawag tayo ti amin kan kuana Dali. Nalabit na daytoyan ti umno a panawen. Tapno maamuan na ti maipapan iti pudno a kinatao na. Sige nga rod, madam. Ibagata yun ti kinapudno sakbay a pumanawak. Anya? Saan Dali? Awan ti pumanaw kada kayo nga agina. Agyan kayo latta ditoy na aging gay ti kay kayatyo. Gaputa napatag kayon kada kami. Imbilang min apudno nga anak mi ni Dorina. Anya ti kunayo, mami? Imbilang dakon apudno nga anak? Dorina, adda kagayam di nga agdengdengag iti saritaan mi. Wan, kat nangag ko ti amin. Dorina, di ka kumagpanunot iti saan anasayaat. Denggam kumati palawag mi kan kaiha. Saan na masapol? Siya kun ti pumanaw. Gaputawan gayam lugar ko ditoy. Isumot lagayam apag titinulungan da kasersermonan. Gaputa saan da kapudpudno ka pamilya. Saan apudno day kaiha? Anak da kamutan. Kat napatagkan ka da kami. Jakpat yan day ta, mami. Kat si kamot yaya Dali. Saan nak nga ipatpatag? Gaputa naglakalang ti panangipaampun mo kanyag. Dita kayon! Dorina, agsubli ka! Agpalawaga anak ko! Baybayan tayo pa'y laang Dali. Padyag ang makapagpanunot tumot laang itinasayaat ni Dorina. Madanaganak, madam. Amangan no makapanunot nga agaramid iti sana nasayaat. Kadangran na ti bagina. Anya? Amon ni manang Dorina ti kinapudno, mami? Wen iho, langag na ti saritaan mi kan ni Dali itay. Kat, anya nga iti kunana? Gimura, kat pimanaw. Ngam padyag ang malawlawagan tumatlaang ti panunot na. Katag sublin tumatlaang di ti balay. Kasanon no saan nga agsubli? Padyag nga agsubli. Tawan sa bali apapanan na. No saan adito'y matlabalay. Idaw-dawat tayo nga rod. Ang malawlawagan ko mati panunot na. Kat agsubli matlaang dito'y balay. Anday ta. Naikargak amin ang dagiti gamit ko iti maleta. Diyak kumakayat ang manawan ti anak ko. Ngam nalabit asaan na ko na mapakawan. Gapoy ti panangipaampun ko iti ko na. Dali? Apay na kita nagdadagkalapag. O, di mo ko naan gagdalos ka manan. Isuaing kargam dagiti badom kadagiti abag. Madam, makamu kayon kini Dorina nga anak ko. Pumanaw ako dito'y balayo. Kat no awanak to na masangputan na. Nalabit na naragragsak ton tibiyag na no saan ako na makitkita. Anda. Pudno mo't adakal tinagbasulakan ko na. Ngam pinanunot ko lang tinarimat ang masakbayan na. Di ka kumapumanaw, Dali. Sigurado asapulan na ka ti anak mo no aramidam day ka. Saan, madam? Naragragsak toon no saan nakamakit-kita. Aginom ta, Charis. Nasakit tinakam ko kadakwada amin. Kadagiti amin nakabalay ko. Nagilimot na kanyag. Pinagkay-kay saan dak.
Anya ka diti pagkaskasta ang Dorina. Saan ka mawatan? Charis, may saak lagayam nga ampon. Anya? Man, kat nagsakit na itanam mo. Kat, asino nga ro dagiti pudno dadakkel mo? Ti amak, tsaka mo. Ngam ti inak, niyaya dali anabayag a pinagpabainak. Anya? Kasla tong pakanyag ti amin. Anya pa'y tirubak nga iparang ko kadakwada amin. Nagalas ti aramid ko. Nakababain ti aramid ko, Janice. Agawid ka git din, Dorina. At saka sapsapulan da kan. Sigurado ang madanagandan ita para kan ka. Janice. Kasat ka git ni Dorina. Kaputa uray kas jeti na pasamak. Impatagda ka kas pudno nga anak. Ngam naglamlabasak. Gantay talauna di pagpainak. Adada pa'y amabainak iti pudpud no nga inak. Gaputa aring na imbadag ko tingin na tao na. Gapu ka dagiti nagmamadi nga impagpakitak kenywana. Patsak amaawatan na ka. Sige git din. Agawid ka. Talaga ka di asanda ka na malapdaan, Dali. Talaga ka di panawan na kamin. Panagkuna kat dagiti kasayaatan ama aramin, Sir Amado. Nalabit ang naragragsakton ni Dorina. No di na kun bakit kita dito eh. Nalagantirik na kamang panaw kan kuana. Gaputa mo kasanyo abaybayan. Gaputay patpatagyom ti anak ko. Ngam, yaya, malidayanak lakid di no pumanaw ka. Ngamin, napatag kaunay kanya. Sigurado lakid di amay kawak no pumanaw ka. Pasensya ka andyan baro. Napatag kamatan unay kanya. Gaputa siya tinangay-aywan ka na kayo sipod mabasit kayo. Kat nasakit na ito yung aramid. Numabalin, saan ka kumana pumanaw, yaya? Kat, ayan nga ron itan ni Dorina. Di mi pa'y ang mumare. Di namot kaya tasumbatan ti cellphone na. Apay, awan ka di ti amuyo, anasingad agayom na. Anya ti amuyo. Amangan mo't no amuda no sa dino itati ayan ni Dorina. Ay, uwan kaya magpaiso. Awagak man ni Charis. Amangan no amuna no sa dino ti ayan ita ni Dorina. Awan ka di pa'y lang ni Dorina, Dina. Awan pa'y nga rod. Malaman, ngam saan pa'y anagawid. Inawagam ka din dagiti kagayem na. Saan mo ta sumungbat ni Charis? Iso nga miti amok anasingad kan kuana. Pangsapulan tayo iti day tao. Parang agawid tumot laeng. Sapay la ko ma, tamalawlawagan ti panunot na, kat agsublin dito'y balay. Diyos ko, pakawanan da kuma, kadagiti ato anak kurkurangak. Sapay la kuma, tamapakawandak mo't dagiti tao anang ipatid kanyak. Ngamtsak man la idahin pangpangak. Nalpas ka din na nagkararag, Dorina. Oon, Charis. Umay ka nga rodan. Itulod ka ni Jabalayo. Agawid kan. Gaputa sigurado ang madantanagandan para kan ka. Umay kan. Pumanaw tan dito'y simbaan. O, Charis. Sapay la kuma. Tamaawat dakpay ti pamilyak. Sigurado dayta. Gaputa amok nga ipatpatagda ka. Kat agyaman ako na ikan ka, Charis. Gaputa na pudno ka agayam. Mami. Dorina, ay na, agyaman nagtasimangpot ka matyaangan. Amado, adan ni Dorina, simangpoton ti anak ta. Nasaya ta si Mang Petkan, Dorina. Daddy.
Mami, pagkawanan da ko, ma. Diyan ka mo, dagiti nararamid ko. Naglablabusak. Iha, napakawanda kan. Katawa nagbaliw. Si kalagta ni Dorina nga inauna nga anak mi. Husto ni Mami Miha. Impatigda ka kas pudpudno nga anak mi. Katagyaman na, gapoy tinayta. Pagkawanan da ko, ma. Gaputadyak na subadan dagiti pamatagyo kanyak. Dorina, ipatpatagda ka. Kan ipatpatagda ka matunay ni Dali. Oo niya agpaiso. Sa tino ti ayan ni nanang. Mapanak iti silid na. Sige, mapan ka. Katlapdam iti kayat ng haramiden. Anya ti kaya tiyo asawan, daddy? Kayat ni Dali ti pumanaw dito ibalay. Gaputan na ragragsak ka kano, no aramiden na ti kasta. Anya? Madam Dina, agpakada akon. Katagyaman na kadagiti amin a kinasaya at kada kaming agina. Ibatik kada kayo ti anak ko. Gaputaan mo, kasaan nyo abay-bayan? Dali, saan kan apumanaw? At dan ni Dorina, Amo ka naragragsak ti anak ko. No saan nakamakit kita, madam? Mami, bayan nyo na pumanaw. Kaya't na nga ibati nakmanan. Gaputa sana ka napatagkan ko, ano? Sana puno day ka anak ko. Ipatpatag ka unay. Nalablabas pa ingam ti bagi. Iso nga manugot hak nga ampunan da kadamam din agan Sir Amado. Tapno maadaan kay tinaranyag ka masagbayan. Lukas ta nga ron. Saan da ka panawan? Tap na mamati ka na kita nga'y bagbagayo. Pagkawanan na kanan ko. Ipatpatag ka unay. Pagkawanan dakmat nanang. Aduda kiti nagbasbasulak kata kayo. Hindi pa yan napakawan ka, anak ko. alang arudan, huston day ta panagsangsangit yung agina. Agsagana tayo kitdi para iti kasangay ni Dali inton bigat. Aglaragsak tayo, kas may sa apamilya. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.